sigurno će biti razlika. Pa najveći problem pri ovome je bilo kad su ovoga jabuke bile mekane. Ali mi se sve skupa trgalo, zato imam jedno 1001 oblik koji sam kasnije omotala tek toliko da jesam, nisam mogla ni s cijestom onda najbolje raditi. Dobre su bile, ja sam jedno sigurno 70% sama pojela. Stavila sam sili na ladu i med, tako da mi je bilo baš dobro. A tu sam se baš full razočarala, znači prošla sam toliko površinu šume, nisam našla onak, doslovno nemaš nikakvu gljivu, općenito gljivu, kamoli vrganj. I onda sam našla te 2-3 sunčanice koje su fakat bile old school, jesam ih uzela na kraju, ali bacila sam ih, nisam ih pripremala jer onak ne. Sad da vam ispričam nešto kratko o knjigama. Dakle, u prošlom videu o updateu s jezicima sam pričala da želim nešto čitati na ćirilici, međutim ne ruskoj, jer zato još uvijek brijem nisam spremna ili jesam, ne znam, već na srpskoj. Nisam nalazila takvu neku literaturu pa nije tu, međutim prije 3 tjedna ipak nešto jesam našla u antikvarijatu. Najmi kriteriji su bili da pod broj 1 bude na srpskoj ćirilici, pod broj 2 da mi sama tema knjige odgovara, neću čitati nešto bez veze, kad me uopće ne interesira. Radi se o ovoj knjizi, dakle, kome treba prijevod, pod navodnicima umjetnost filma. Priča je dakle o filmu, o montaži, o snimanju, o upotrebi zvuka, o upotrebi muzike i slično. Ima dosta i slika unutra, tesne dosta, neko malo, trkeljam sad bez veze već lagano. Tako da jedva čekam krenuti s tim jer me zbilja zanima ova tematika. Kad sam naručivala ovu knjigu onda sam si mislila ok, ne budem naručila samo jednu knjigu, budem uzela još bez veze, pošto u antikvarijatu ima dosta tih jeftinih knjiga, nisu sve jeftine, ali uglavnom jesu dosta na jeftinoj strani. A ima dosta tih kategorija i tak, pa sam uspjela uloviti još 2 knjige iz iste kategorije, te kao umjetnost zarez, kazalište zarez film. Isto se tiče filma, dakle ovo je Tankaful, kako se organizuje film iz 60. godina, dakle užasno je stara knjiga, međutim gledala sam već unutra, ima fakat zanimljivih stvari, čak su stavljeni neki cjenici troškova snimanja filma, pripreme filma i tako dalje i tako bliže. Tako da ovo bilo sigurno zanimljivo. A druga je knjiga isto vezana uz film, ali animirani, alkemija animiranog filma. Teorija ulazi se u razne dubioze, čak su isto neke šeme stavljene, tako da vjerujem da mi bude i to zanimljivo. Tako da mi je ove 3 su mi fakat, ove 3 knjige su mi dakle fakat vruća literatura za sat, međutim ništa, idemo dalje. Ja imam bara. Vrijeme je za neki DIY na ovom kanalu. U principu hoću si napraviti neku staklenku jer već dugo nisam niš radila, pogotovo staklenku ne. Želim neku u jesenskom stilu. Ovo sam sve nekak van pobacala da vidim kaj uopće imam. Tako da koristila budem i ovu. Ovo su ostaci od šose s lisicama koje by the way jako volim. I ovo bijelo budem isto koristila. Nešto budem iskombinirala, nešto oću onak da bude trash,
da bude neuredno. Evo, tu je staklenka, nije full gotova, treba još sprihtati, treba ovo ljepilo koliko bi se dalo uzeti dolje, ali eto, to je to, na to sam mislila kad sam objašnjavala, ako sam uopće kaj objasnila, nemam pojma kad sam više snimala prošlo par dana. Uglavnom ide onak, ako možete skužiti iz tema u temu, ajmo reći pod navodnicima, sve se veže jedno na drugo, ovo ide s ovim, ovo ide s lisicama, lisice ide s ovim, ovo ide s ovim, a možda ne bi pasala recimo ovo i ne znam, i ti lanci, možda ne bi pasali uopće zajedno, ali ovako dok krećete je ok, super mi izgleda, baš ne foram. Uglavnom tu još planiram staviti jedan eventualno lanac takvi, ali ga mislim pofarbati u zlatno, budemo to sad vidjeli kako bi mi pasalo. Prvo budem nalijepila ovo, znači ovako tu. Kad budem ovak imala, pošto je ova prednja strana ipak, ili ovak neka, ovak bu to. Znači kad budu se te lisice kao više isticale. Radila budem ovaj puding koji već pod navodnicima 2 tjedna radim, a nikak da ga napravim, tako da je danas došao taj čas. I koristila budem ovu manju zdjelicu jer mi je taman za ovu porciju, ovu količinu. Tako da bacamo se na pripremu. Ovo sam već radila jednom i ovaj puding je zbilja poseban. Sad kad sam izmiješala, hoću još sam ovak se javiti i reći koliko sam se opet podsjetila kako to dobro miriši, fakat dobro miriši ko recimo Monte, malte ne identično. I imam ove fine fancy šmensi kajevo posudice od Knorra i neki old school. A ova ekipa, brijem da uopće nije bila gladna taj dan kad smo bili, jer da je bila, došla bi bliže ogradi pa da imam ljepše snimke, međutim ovak sam nešto uspjela uhvatiti, nažalost. Niš, hvala vam na gledanju ovog videa i vidimo se u sljedećem.